Parasını versin, iki düğüne de tek. Bak. Allah, eşek. Çıkma. Конкретно через Талхалайни. А его вообще как? Взяли по стражу? Что Берек сос айтпайсыз го. Давай слушай, статус ДНБ. Сиздин соттордун аталыгы болуп. Сотторго буйрук бергенде ушул боюнча айтпасаңыз. Сотто эмне жөнүндө сөз болуп атат? Алмазбек атамбаев сизге буйрук бериши эле. Ошого сиз өзүңүздө калган айыптар боюнча кандай жүйө кетилет? Эй! Не отмотался? Эй! Сука! Kaç kolay oldum, kaç kolay. Мана Сарабаевты алып кетти 1-май райондук сотунан. Ал өзүңүздөр көргөндө эч кандай комментарий берген жок. Бирок кандай болгонун, эмнеге айыпталып жатканын журналисттер абдан эле сурады. Kança? Kanka? Na değilsin la. Sen mi siz olsun ya? Bir bitken otur koysun. Неге жардам беріп қалдыңыздар біле чағырғаны? Ne anladı advokat. Yok olaydı. Абдыган слышишь, да? Вот, короче, только что его убили на лекции. Тие көрбөгүлө. Сіздерге милиция машина Зайды кетейін. Просто мендей жас қыздарға алып жетеді. машина эмнеге тосуп атасыздар? Бизге жооп берип Cevap vergisi gelmese sizler hani toz olmalar da çok. Бизге керек да, жооп бериш керек да, адам Болбойт да машина мен билсем менде информация бербейм. Билбек экен. Тияктан алсаңыздар болот. Оразайны урушпагылачы. Калькулятор инновация. Sizde maçlar töölөp кетпесин деп түрдө алып коюлду.